Welcome to the Leading Sight News. Ate chini baga ke pulang te lahai no with proof ave pulang te lahai bang ninge yedat nai phasa lang le phan ke kipu lasi non da kar biang long along itum ki thek long bang ke akapre ka tum bang ke lada ka bang ke laso ki claim thegi po bang akapre ka party to phan itum thek long le lasi only da ka bang ke CM ke Dr. Tuliram long hang la jap thiblo state da lo bang ke Dr. Himanta Biswa Sharma hoda ka bang ke prime minister atum dolo lasi prime minister atum ta kar biang long ba bang ke lada itum thek long lo wate Narendra Modi loring thepe long ba Amit Shah Ben gaon long ke ba Amit Shah ho Delhi long Dwarka long karbi hola so hemtun ke silam ya hoda bang ke don tangte Congress a prime minister hola Indira Gandhi ke bang ke hola dak alo phar refugee nasi nangi bi phase ke bang mati itum kadu kamela si especially request bang ke la solo itum karbi journalist man ke la potak chini nai pen rino je Congress a prime minister Ladakh ke pilwal solo kale ke ne bana para pija ke to sam tada kale apa he rongkut dalam kawan la sore ko ditum chini nahi la si congress hano anti karbi lo anti tribal lo AGP hano anti tribal lo ditum long pura chini komai me Assam a chief minister itum a councillor long aronde pe nange fidak doma la hello hite social budi so hot hite social 12 November 1992 Rasi Congress atum chini nahi la hello anti tribal binong lo pabang karbiang lo marat ke kaduk kaweta papang thek paka la pen aron re sikai da chini ne pin pulotang te hai ninge deri non dipu stadium ahem ki ke mabang ke stadium ki 45 crore wen Dr. Tuliram longhang phan ki koy bang ke tribal pulotang te Congress la pen SGP tum hello la bang ekdom confirm Aba pudak nai lasi laphan Dr. La Himanta Biswa Sharma Dr. Tuliram Longhang phan la so allegation ki bang ke baseless totally political motivated la ta la so bang ke defamatory sa ke bang la chokche la sa putha ma la sinel tu pu yebo bang la solo je alang likhi ki pudo mati je non isse bang ke muben la airport tum ta tham lo je pinoma hola Mujari Hanse CM ho jenta rong PCM ho jenta rong PCM ho bang ke salary ki pita pu kali ne tum chini mati ne tum da chini jogot sang te chini ne Profula Mohanto Kumar Mohanto AGP leader lo hola so dak firing kuri cheng bu ben tham lo kopi lo ke phu bangka lo are gisu anti tribal lasira tuma hot ladak wang phut ban ki pi bang ke ladak bang tribal alam a phor le na khani je gali mati Meghalaya border along le bangta rongeng koi ratro Karbiang long along le Meghalaya fan transfer at nam pukani ye tum pulotang ke AGP tum hello la bang chini pakana e kadu ko etum ta la pen movement pupom give and take po bang ke hita sor so ya hello bang cheng tikang bang lo hita sor so ya give and take la sot give and take ka bang ya ta kali Ladakh bang ke 1951 17 November itom phan declare that bang ke Ladakh bang ke laso long leke transfer hone mayok ta lakhe parliament long pass nahi assembly long pass nahi komai me chi inang ling charam that pro bang hone lase anong khijo laso anong khijo pa lang chong phang ke condemn nang yi lahai lapen ke se bang ko ki pudo 10434 square kilometer long lepen siang puka BC doko 1000 a BC doko hola 1000 along le BC bang ke je Dr. Tuliram Longhang CM ke kopiloma Himanta Biswa Sharma piso phan ki pi phan putang ho komai me phan ke chior ri phan ta po pi 200 koti ki kemi puloran de lage mathang ni bha ri lan so sei that Dipu stadium non thek long lok le tom 45 crore a hem ke lan re la si la hai kadu ka lang ma bang ke koda long pa pi lo alang to phan injunction pilo non ke adai ki tunang po am si nangele lo lasi Congress atum lahai chichini ne pin pen la pen hajir po akai lai chaning la ta tham lo char chi malo son bang trike bra isi karbi ara da tumo phan oba thikrum kumara din ho Congress 2005 17 piloma October
pumat lo kasari la so hot congress kalima therak nai la tu la se alang li tu ma phan ke pulo la son baseless alam ni ye kari ri khalang lang ko ta karbiang long harat tum ke kroi kre congress ato phan reject ya sau karbi gan briefing tung la di dak mane aprangsi ke nale tung ke bang pachoro lo la se kidam tang jitu pini congress tum press meet kido alam the alam abu thak bangke congress tum pini karbiang long long thangnat ki claim ji atowar chi theklong le athe congress do an a party atum february achi klopen chenglok non pinian konani ke nili balong ke block congress a presidency wanglo konane deopani long benta wanglo duar baguri penda wanglo west karbing long da wanglo pubokolia hauraghat homosti elis along benta wanglo ang ton continue congress atum ke wang technology kopine ke chokche irrigation lason bok nangji ko alam pensi alang litum ke karbok chok athe chini litum pangbar nang ko polasilada athe nili amel en nang ko dimang la hello Jogot Singh dike 15 bosor MLA claim long elo la chance dolo la sam PPC claim lo pulote alang li phana ke thekloi ke nang li zero ji development anata zero autonomous ke lage jail ka je thap case du buta amuni da belang la pen returning tista me congress em claim long elo la tum ke claim long elo ki claim long hut ko bi pilo la tuma che plan hala so bang le lang nang congress lo pulotante non congress party pen a blame nang gi hala bang ke lage baseless pu itum ching nei bang la lo Congress do boma hosi ladak karbi tunge victim man lo Congress a government do boma hosi ili tumalong theklong lo latung refugee karbi tunge donang lo Congress do boma hosi akhe pen pachar bolo lasi latung ke lapen holo sut Congress hota jong si claim thek det bang phan jong si det pulote latung da Congress ke da difu da Congress lo dispul da Congress lo Delhi da Congress lo pilo claim thangna claim thek the ave lapen karbi tunge victim si holo sut ke man do bangke holo sut pen da teklong pakalu lapen lage holo suci corruption ki do corruption a join nei pensi pinike BJP ke government wanglong lo pulote la solam ben si teklong lo ke thom alama bang ke BJP atum no itum chipunang koi ili tuma CM Dr. Tuliram Ronghang BJP along CM mandate pen pipilo claim pulote number 1 ke mo pen thallo prime minister ban lo dak alam pen itum non 125th amendment dolote agreement alam ki chunji alam theklong lo number 2 alam neli nali tuman video nang sending tung Amit Shah athengno long si article 244A ke nang pineng pu alang li 2021 di 26 February bo 26 February ke bang hot bang ke Amit Shah thengno si autonomous state aputha lam klar dak pen jilo lapen lanjot kali non BJP MLA doan bangpli non gido tum latum dorsing rong hang ben chenglok assembly long autonomous state alam the kaning gedun theklong lapen anchot kali borolen long kido dam hoda bangke non hejong kido dam long bangke anutin MLA tumta autonomous state alam ke ningjela lapen lanchot kali ilitum MP bangke ningkani si playing play aprang alang lo Dr. Jonto rong pi MP gido hot ke assembly autonomous state alam the ningjedun piglo ahok lo lapen latum da MOU wan lo lata ahok lo sitame alang li kaning jedun bom hot bangke opposition masi kwan ma important kwan ma laso autonomous state ke pachuna longan bangke ilitum le damuni deadline pinyan bangke sitame non head jong non ilitum BJP MP Omar Singh Tiso sar ke ningkan isia pensi parliament lo ningje lo lata MP prime minister ke do hot lapen home minister ke do hot si alang li ke autonomous state alam the clear pen kaning jedun long lo lapen chukidamtang Horen Singh de ki do hut private bill apu thak stame non continue nai po alama bangke lake alang li ke non kipi alam ini tum klar dak pulo tangte la congress atum thangklem kle pin atum si BC kaninje apo de people ate non te bok het election ang le tai po election ang le lo pulo te rat afan ako puthok kaninje nang polasi nilitum ahin ben ka choning ri bangke nang tum ke claim long nai afan rat atum nang tum ban apor nang piano tanang tum claim thek thidat lopot aprang si karbi anglong arat afan netum ke do hut netum Jogot Singh tita 15 bosor MLA do hut ne thang da claim clear dat lo ne phanang map den rat atum pu ningjenang la number 2 bangke rotoning tisita me ne congress do hut ne karbi arat afan angthum rai thek thidat lo ne
lasi ne thang na klem thek thida lopot ne pham nang map der loi pualam ba alang li rat along map chang nang la la so phi rat atum inside pula tum pha lasi no na bang ke a party amuni atum an ke BJP long wang lap lo la so sentiment lo la so alam men si la tum nge thap nge pu bang ke la bang ke baseless lo la pen chief minister aphan alang litum ki pualam bang ke torun gogoi pele pangbardam hitesor soika aphanle pangbardam ta ilitum aman ge do Dr. Himanta Biswa Sharma long ge phonun de adhe bipod ma bulodangte chief minister Ladakh bang po Ladakh ki do arat atum aphan dak ki do organization atum aphan dak ki do tum ko pipilo ke nangji pusi ilitum bananga chingbai bai lapen isi pen ki chundo dim bang ko son itum theklong ge ilitum ka chesong ge tibula long ga chesong ge pachun thega polo MLA asit bang malonte Dr. Tuliram Ronghang a leadership pensi MLA asit na hok bat pin sita isi asit itum bat lonon lage people learning oil lakma non mopen than lo itum spokesperson akror tangka pen itum difu town long chelar lo rong atwar long hamren kidam atwar ha Meghalaya border punon lapu Kaziranga na kidam atwar pen chenglok 4 line atwar pen chenglok iltum kijuna lang jol jivan mission pen chenglok rong reson kil pen sangili pen chenglok angton non kaching thuri tum theklong lo la bangke la tum aning hang he lasi lason baseless alama bangke la tum ningje jedasi chividro nahi la pen nilihin destame chief minister fan anti tribal po ajukti ave pin ben kaningje ke lage condemn ponlo nangle tuma thengno pesi la pe isi ke si salam dola hanyo Rahul Gandhi amina si dipu ang plot pen ke autonomous state alam chini ne autonomous alam chini ne la pen autonomous state ke hanga hot 67 amonir apran ke dam do la pen non la show 2005 aningan 17 October ani okchumpra tum ke party 98 kaduk ke party hola haya to pangke Dr. Tuliram Ronghang CM se nutin man lak pho tangka ki pi komai me government ki klama tum doma congress adin kalima Torun gogoi ke Karbi Anglong to la sone chiplang bom pu sin use habi talong me son chiplang bom pu phai se ninge thap ninge proof and si la bang ka alam to phang alam tu ki chok che apo khachi de bo si kla la so putha Karbi Anglong ara to ning do anu tin ta congress to ko pisi klan loma anu tin la da ka to chini phaka la salang li tum phan bang ke la hai alam pe non ka chari bom de Dr. Tuliram Ronghang aphan na pa siksak doni par kem plan ki claim bang ke ni tum sodak pen pin rem lo Press Ajay Pojir Pilwan ki Chengsi nili Kardom Pajir Polna Kardom Mopens tame ili tuma spokesperson tum penana lam na nil mathino ningje polna lapen labangke kapre kali in response to press conference by opposition party Desmet Congress hin penan baseless alam paklang pondo lasi lasophan isi a reply by isi response ki pi man si litum kadu ko be pini nanche tong jumno ke chengsi bang ke congress ahin pen ke paklang do je non do wa sarkar under si revenue loss do ko isi accusation man asi ke chengsi nili ke labang ke strongly condemn lo la pen injeng tung ke de labang ke completely baseless to kadu ko be da chini lo je Karbi Anglong Autonomous Council a history long ba Karbi Anglong Autonomous Council a phutibo long revenue collection annual revenue collection la ke all time high like adu ko da chini lo la ke publicly ta available lo je revenue collection jong silangdam tote Karbi Anglong Autonomous Council a phutimo long ke cheng pen nonan je non BJP sarkar dopam si a revenue collection bang ke kyong nai That's revenue के लॉस ही अलाम करी revenue collection मांगे बात सी बात कौन एक नंबर के लालो second number point जे इसी अभियोग मांगलो बा इसी allegation मांगलो जे give and take Karbi Anglong ले मेघालय में नागालैंड फान की भी दुन देट पिने तला है allegation तवान सीता में नीली अपरांत समय निंजे लो spokesperson तुम जला के इली तुमने निंजे कली बा काउंसिल में निंजे कली बा असम सरकार पे लेकर निंजे कली लगे मेघालय सरकार Chief Minister Conrad Sangma ke hai ame thang sing jelo je block 1 and block 2 belongs to Karbi Anglong Autonomous Council lake kadu ko lake YouTube long same ba Google long same lake li la sobot ke loing log di lake ni pine mislead alam ta pine ke than ta balam ta lake it's all out there in the public domain like point number 2 lo third number point mang ke je isi obhijog wang lo je
non dobom a chief minister asama chief minister Dr. Himanta Biswa Sarma ke hai bangke Karbianglong na sorphan ba Karbianglong phan langwede ba anti tribal puta Congress ai hinpen allegation mang lasi nili August House long sami session dobom sami nili mithang sami jungjung ningjelo je alangli chief minister mandera phisi budget ka semar acha kong bangke ilituhan pilo la sopran bangke budget ka semar acha kong ke ilitunong ave lasi la this credit goes to Dr. Himanta Biswa Sarma sir chief minister sir phansi credit dam lo la pen chuta aru isialam bang important bangke je aning aprang prang bangke kapre kapre ka sarkar longke pula tentative budget pen ke place der aphi la bangke pa kom hekti pa jum hekti same ilitum thek ponong de pinning bangke je tentative budget pen sitame 5% pa bathulo which is again a sign that how much our honorable chief minister loves Karbi Anglong and Karbi Anglong rat phan kwansi kahondoma ladaksi ilitum klang daklo lapen nangli tumjong si non Karbi Anglong pen angtan dong si kapre kapre ga adim dam plote kadu beta ninje ba nilisame dam dam hu jipo jipo ben si tong tong latum pupu je Karbi Anglong ke non ke kaprek a district pen bangbar et plote one of the fastest growing districts of Assam loko kadu beta nalitum ta jipo jipi do nalitum hong dam plote karjuloi labangke je nangli je nangtuma Karbi Anglong district ekdom advanced piklo ba develop piklo